Yasumeni bakoba idaga sakni kobrang kora bathenga urang kwan sang knai rang thena. US ni maini adokni Bangor International Airport to sakchet mandrangko katkapa private jet pulsa palcha khatmatak sumayau khra songaha ne authority rang phagataha ya bombarder challenger chatok plane bursa mijal sumbar phungni sumayau asel ongaha ya aselare US asungni kepen biaprangoba mandrangko misatingpa aro bergiatingpa namen rakpegpa winter storm ba makha parwana khatmatang sumayau ongaha ya asel ongani jamano controller saksa passenger aircraft saksa agana gata ondang ongni donga ba upside down ane agana ha runway ba walku aro walkon katna manaha flight ewalni betani kitadi ya makha ba barwani gaman reverse halo US ni dengthang thang ya prangno yang pa hajar sisa flight rangko cancel khataha aro hajar bunga flight rang delay ongaha Bangor International Airport ko ya asel wani jamat paha aro emergency free rang kam khaingon mandrang ko biapona yang jachina yataha Bangor Airport ko dalmongor ba phungna winter storm warning o chpe don khinga manggaban kuburang Isar Sorkari Gaza aro Egypt ni gisepo para pakrusingko reopen kana bagatal take kulitaina kura chakaha nibe ya biap ko kulina ska amsan diga dorang Oktober sini hajagani ko kta bersior ma ko mangba Israel hostet ran jibilini mangisiko ame manchengna nanga ni Israel pietani ko unaha Israeli military dorang Gaza City ni cemetery ba kopram biaprango aro yellow line jorango mangisiko amea yakamko kana gata specialist team rang aro dental expert rang ko jakhalenga peace plan ba ya report ni gata ya khamrang ko president Donald Trump ni getal take bagpa peace plan ni nengo khainga phase 2 ni gata gaja o getal technocratic government sorkari khamko khagano Hamas ni kura chakanera Hamas ni ijadin air kasam picket jibili ni mangisi dongna gata nangaba biapni gaman yatani ko meditor rangna onmanaha ne prakataha reopening ni gaman agani reopening o pedestrian ba jaachi riga parangna san Dakchengen aro Easter Sorkari nangpa cek kanirangko kagano. Egypt Sorkari iya crossingko port direction ba uachi ba iachi patangtangchin kulina nangska ne dabiskainga. Ranjibili ni gaman talatani ko nangingon ranjibili ara presiko grupyo ngapa police officer ngachem. Uni mangkisiko Hamas ni dergapa dorang. Oktober sini hajagani ko tamo hibut alumim yaponi irme rang hachem. Menggaban kurang India asungni Chhattisgarh adokni Bijapur jila o Republic Dinaskang Mawis rangni kusako operation kamatengo IDE rongdok pret danio saksisa sipairang saknako manaha aro sakna mangapa sipairangko Raipurni hospitalona airplane rangaha aro wamangni obosta tauna medongia usul jila Bijapurni kaliramchi pak Mawis rang dongenga nekobor manani jaman Chhattisgarh Police ni District Reserve Guard DRG aro CRPF ni Elite Cobra unit rang baksa nangreme wamangko sandina takti kamko abachinga taha sakna mangapa Sakchkngoni DRGO ni saksa de Cobra Unito ni wacham yakamko Chhattisgarh Telangana Aryo Dongpa Riguta program bidangchini abrio wacham John People Liberation Guerrilla Army PLGA Battalion Sani Maoisrang Dongnuinga ne chanchia Hariguta abriwara Mayostrangni chakna chaktogopa biaponga Cobrangni gitas kangapa IED ko river phango gupetaha aro kepenrangko jamano gupetaha yako January ko giltok Republic Dina Mainas kang manderangko kinapna aro sipairangko saknatna geta takaha patangaman besini April aro Mei trauba kariguta Program operation count sakolachisa niksalitrangko sotna manacham mangaban komoran Canada Prime Minister Mark Carney Marchanis kangpa antio India onari bainga yari bani muksungwanio badang chiwalani aro takram karmani chip lak rapatna geta dengtang ki kagkanirangko agreement seya jotaniko takanok ane prakataha Monggor sungni nangramani aro CEPA ba sepa abasing plani gaman makarni Justin Trudeau Sorkari umatengo India baksa nangramani begrani ko namatna joton kanyan unga India aro Canada ni gisepo sepa ba Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA ni widengo agan kanirang marchao abasing kagen ya badang chiwalani kamrangko bersisaon machotna ka dongya Mongsonggepa chanchium geni gepa khatrangara yari banio tengtang gadangni kamrangko chanchium gen energy aro minerals ni gaman somotan uranium supply rolal geni 0.8 billion ni bersi skringna tika gekaniara oil gas aro LNG aro teknologi ni gamanara artificial intelligence AI aro kantam computing wa irigis ni gamanara skir ani aro takarkani kalchani bidingo nangramani wa security ni gamanara India ni high commissioner Unas Patnaik ni pakatani kitade intelligence sharing ni gaman India ni National Security Advisor Intelligence Sharing aro sakani security ni gaman agan gakna otawa onari ang skagen
Nijal kesni gemenara Hardeep Singh nijalko sotani bidango Kanadao nichakmateng court case so donga. India Sulkari mamang sakhirang dongode jaku dena tariaha ne yanigemen farkataha. Maina ia pakramani nangchumota ne engenchum ode Canada Unit State paksa agan gegija kepen asongrang paksa badan siwalani ko variatna jothon khainga. Donathamni theriprangni gemen mukrakatani aro kepen asangni asel Canada asong India paksa pakramani ko nangchumotkepa ongen keha. Khoborang bonaha sakantikon tela.